Emirates, flight 386. النداء closing now at gate number 9. کوچبریا بدزی چه قاس جار مروف دکاره واری خو بگوره چند جاران مروف بدل خو کوچبریه دکه جبو جیبجی کرنا هیوی و پروژین خو پلانین کسوکارین خو جبو کو روشا جیانا خو باشتر بکه و آستین بلندتر بدسخه هنک جاران اولاتا پیشوازیل تدکه بخیرهاتنا تدکه و دلشادیه خو نشان دده دیار دکه بیتو چند گرینگی جواکان نوره هبوناته دنا وانده چند بسوده لجار نجی مخابن گلک جاران مروف مجبوری کوچبری دبه آسو تنگ دبن چاره و هلبجارتن کمتر دبن جهه جیبجی کرنا هیویان بر بواندابونه ودچن پیدا کرنا کار یان جی کارکی برومت دبه کشه جواک دبه کشه دانوستاندن تیکلی و پلان کرنا پیش روژه دبه کشه و یا هری خراب اوه کو بشک جمد دگهیجه وی روشه کو نما دکاره به حسانی بهنا خود درخه آزادی جیان و تندرستی مروان دکوه بن مترسینین مزن هر حال کوچبر گلک جاران جیان خو و جار نجی جیان خو و مالبات خو دخنه تالوکه لسر ریا ولاتن کو خودی گراوی ماف مروان دپاريزن و درفتک نو ددن مروان جبو جیانک نو جیانک برومتر به هزاران زاروک و جن و میر و جوان دناف جنگلان ده یان جی دناف پیلن دریادا تینه کشتن و دبنه خوارنا جناوران و جار جاران دنوچین دا بحثوان دبه بیک و کس بکاره بشوپینه بیکی بون ناویوان چی بو جکو بون لکو و سدما کشتنه چی بو ام هاتون ترکی لترکی جمانی کاری بو وقت نگو انسانه که در باس موک انسانه که کرد یا انسانه که مواطن سوری ام هاتون گرتن سيشار نقلام هاتن نقلة عوز هاتم قرتن آلي آيدن آلي شنقلز هاتم قرتن بينج رياض مام جبرق حكومتها تركي نكيمي حكومتها سورية ريجيما ويجي وكحف عين أو ريجيمه ما نكاري بخو كرد بدا ما تقول أم إنساني لاجئ فلسطينيين جبو تعديل ما نكن ما فنقرن سوري ما تسليمي حكومتها سوري نكن وأزك هاما أزميري قدام البحري خست كلكي زحمت بوبما ام دورسه و بين شش انسان ام كتنا زوديا كبجوش كدز شخطورية و ام درباس كرنا يوناني براستي مسافة دور 10 كيلومتر حتى 15 كيلومتر هبو زي دي 9 ام بريدمان براستي يك مرناخب شعبي خد بيني دوي كيلي كده وقال لك زور بو سرما مرن دون اغلاج مرات دون اغلاج مرن هاد مرن نقل كي اسكات خارم لجاي يونان 6 مترو اجيشتم قالي او تشا حمو جي سنوبر جي داري مرخن او دارا مكوب دارا وعلقا عند ازلكشم اني سر بسار كشبي بلنتر وبري من او دار داس مدى شقتي وزدكاتم جيري الشيش مترو جيشم قالي هف كابي من راسته ودلي من هفالين بازين سر من لو تشوبو مقول والله خلاص مقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هاتج مرة تنفس اصطناعي تشيكرن كشتي تنفس اصطناعي مرة تشيكرن شغله نيف ساعة شوين ده رنجي مزار بيو هفال المهم هفالي من بربا انك اوفسر شاغل مكن اصاحبهم مقول يابا وين كي هارن مقول ما ازنار مقول ازار مخاطر سين بوليسك
بالافرا کو از تێدا بووم ji ستۆکۆلم بلند بوو و berê wê li paytexta Danmark Kopenhagen bû. Girêbesteke nenivîsan dî di navbera hemû kesên li balafirê de ew bû ku bi hev re biçin Kopenhagen û li wir ji hev belav bin. Bê ku ji hev bizanin ka mebesta her yekî ji hatinê çi bû. Berî nehsit salî dest bi avakirina gela Kopenhagen bûye û ji sala 1536 de bi fermî Kopenhagen bûye paytexta Danmark. Wek hemû paytextên Bakurê Ewropa ku xaniyên wê ne hinde bilindin, zikakên nîva bajêr tengin û pirin ji jiyan û çûn û hatinê û tije ji cihên ku dibine meqseda turîstên hindir û derveyî Danmark. Qesra padîşahê Danmark bi navê Amaliborî li nîva bajêr e. Lê wek piraniya padîşahên Ewropa, cihê padîşahê Danmark tiştekî sîmbolîk e û di birêvebirina dewletê de çi deshilat nînin. Li derveyî Kopenhagena mûzîk û jiyanê, xwarin û turîzmê, xwendin û pîşesaziyê, park û avahiyên ciwan, werzêş û tenduristiyê, li aliyê din jiyaneke li derveyî jiyan heye. Jiyaneke rawestiyayî û tenê çavlirê. Di bin ala xaça sor de kampeke penaberan dora 7 kilometr ji Kopenhagen dûr e. Lê gelek dûr e ji jiyan û şaristaniyê. Dûrî Danmerkiyan e, dûrî gundên wan, jiyana wan û dûrî hezkirina gelekan ji wan e. Ji bo ku ji vê kempê biçî Kopenhagen pêwîst e bi basê herî gundekî û ji wir bi şemendeferê biçî bajarekî biçûk û ji wir jî bi şemendeferê biçî Kopenhagen. Eger şansê te baş bê, dê 3 saet birê biçin. Yê ku ji Stockholm bi balafirê biçe, dê zûtir ji yê penaberê li vê kempê bigihêje Kopenhagen. Penaberên ku li ser riyên mirin û nexweşî û tirs û zindan û dilşikestinê. Gelekan ji wan li dergehên piraniya welatên Ewropa dane. Yunanê em derketin Yunanê duriya behrê de Ez hatim piştî salê geşûnde ez Yunanê derketim, ez hatim Fransa, ez hatim İtalya, ez İtalyaya çûm Britanya. Xwem temenim 31 sala 30 sala kem jiyanman kiriyo ka bawkman basî kiriyo. Li kadê şer Îran û Iraq. Li Rûmadiye jiyanman kiriyo û êsa jî hatim Îran li kemp. Hemû jiyanim ta ku em deqe li kemp. Ta em saetê li kemp. Li Norwêcê ez çi bêjme te xwedê muameleta wan ne muamele insana bû. Em li wê derê 6 heyvaman got besma wê Yunanê heye. Em xizne kempekê de xurfeke biçûçik bû. ez hat bi Swêd ez qederê 4-5 meha mam got bes malê te Yunanê heye. Divê biger Yunanê. Gelek ji wan ji jiyanê bêhêvî bûne. Ji bêhêvîbûnê hinekan ji wan dawî li jiyana xwe anî bûn. Li vir kesên têkoşer û siyasî û kesên nerkoman, diz, keleş û mêrkuj bi hev re dijîn. Ciyan tune na ciyan tune em ne ciyanekê de ne. Wek ne got hepsek vekirî lê vekirî. Tu ji xwe li hepsekê vekirî û tişte millet xweşkî nabîne. Xortin ber kampa me jî famîlî jî tê tune, aile tê tune ne. Em giş xortin. Em xortin xortê Efxanistanê tê hene, Kurdî tê hene, Kurdê Iraqê tê hene, Kurdê Îranê tê hene. Li ma ciyana me şa derbas em her marketê bas heyîn, her marketê xwarin bar naxwe dikirin, em tên xwarin naxweşê dikin ve xwarin em fikirek heme çi bixwin, çi vexwin me şeva xwe şa derbas kin. Her insanê problemek mî heye û her insanê fikrek tê wî. Ê bi zarokî ez gelê şeva ez giriyam û ez qeherî me. Ez bo zarokî xwe qeherî me. Lê bêriya wan kirî bi rastî. Bes kadî çi bikim? Wek ne got pêşiya me xerab û dawiya me jî xerab. Ez vegerim welêt xerab li vê de jî xerab. Ez bi rastî ez ti hêviye bî tiştî nabînim jî. Bes lê ez jî sebrek dayî xwe belkî. Yani welêt
سەرڕاست نەبێ بەلکی بێ دەجمر سەرڕاست ببێ کی ئەجوان سەرڕاست ببێ ئەزێ ویجی بمینم ڕاستی یانانە وڵات سەرڕاست بێ بەکی بەگەرم وڵات وەزێ بەگەرمژی ئەس ناخواست وڵاتیم زارۆکێمێ دووری ملەتی خۆ مزم ببن من ئەزێکی بکەم ئەزێخوا ئەنتیحارژی بکەم ئەزێخوا بشەوتێنم ژی بەری وێفشەشمە هە ئەسکرم فستاسیسیە گوتێ هەرێ ئەمێتە بشینن یۆنان مگو ئەز نارم نادارم یۆنان و نادارم دەرەکێ مگوتم دە بشینە یۆنان گەپڕێمە بگرێمە بچەکی سووریە مچوو 20 ڕۆژ من ئا چۆلەکە بڕچوبینێ 30 ماری ئەم لە پیشە پەرلەمانە دانیمارک ئەم ساکینین ڕۆژێکی یەکی نەهات نەگوش بوو چمی لێ دێنە حالێمە کووردا بێلیە عالەمێ گشتێک نەشرینە وێ وێ نان وێ پەرە وێ هەموو تشت داوای لەوە کەسانی چەکەم کە باسی دەرە نەکەن کە گوێوە بوون دانشن هەر کەسێ وەتەنی خۆی دەرکەچینە ڕۆژی لای باوگودایکی هەموو دنیایەک خودێ هێویم ئەز ئیقامەکە خۆ بستێنم لێ دەرێ وڕۆکەش ڕۆژە گۆ وڵاتێمە خۆش ببێ ئەم vegirne welatê xwe nav ehlê xwe de em jiyaneke xweş bieyşin û derbas kin zêdeyî wîlomayê çi hêviyê me hevin هەموو ژیانم تاکو ئەم دەقە لە کەمپە تا ئەم ساعتە لە کەمپە